Ikaze kuri mwese mukurikiye Inkwakuzi. Nizere ko mwe nkwakuzi hirya no hino mu gihugu, hirya no hino ku isi, mwese muri kugira ibihe byiza. Iyi rero ni ishusho y'umunsi turi buze kubaha twifashishije amakuru agiye atandukanye, ahantu hagiye hatandukanye yagiye abera, ndetse n'ibidasanzwe byagiye biba, kugira ngo bibafashe gutangira umunsi wanyu muzi uko hirya no hino ku isi byifashe. Guma aha rero hano ku Nkwakuzi kugira ngo tukunyuriremo amakuru ari hirya no hino ku isi. Turaza kuva hano mu Rwanda tujye hanze y'u Rwanda, turaza no kubabwira inkuru zidasanzwe, inkuru zikora ku buzima bwanyu bwa buri munsi. Reka duhere rero kuri iyi nkuru ivuga ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byongeye gutumbagira. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye. Inkuru iri ku gihe.com iravuga ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byongeye gutumbagira, akagunguru kadatunganyije kagera ku madolari 100 afunze neza bwa mbere kuva muri Gicurasi. Ibi biciro byamanutse mu gihe Amerika yari imaze kumvikana na Iran ku masezerano y'ibanze yo guhagarika intambara. Ku wa 23 Nyakanga 2026 igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyazamutseho arenga 6% nyuma y'iminsi 11 intambara ya Amerika na Iran ikomeje gukaza umurego. Ibiciro byarushijeho kuzamuka nyuma y'uko abarwanyi b'abahuti bo muri Yemen bagabye ibitero ku bwato butwara peteroli, aho ni muri wa muhora wundi uri mu nyanja itukura. Bituma rero ibikomoka kuri peteroli byerekeza mu burasirazuba bw'isi n'ahandi bibura inzira. Ibiciro bya gaze nabyo byakomeje kuzamuka, aho mu kwezi gushize ibiciro byatumbagiye. Ibiciro bya peteroli byari byatangiye kugabanuka nyuma y'amasezerano y'agahenge k'igihe gito hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Byari byasubiye ku rwego byari biriho mbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bitangira ibikorwa bya gisirikare kuri Iran ku wa 28 Gashyantare. Icyakora ayo masezerano y'agahenge ntiyubahirijwe. Muri iki cyumweru umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko abayobozi ba Iran batari bitegura kugirana amasezerano. Iyi ntambara yatumye ibiciro birushaho gutumbagira mu bihugu byinshi birimo Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma ibiciro by'ibicuruzwa n'ibindi bikenerwa n'abaturage byiyongera. Nubwo abatwara ibinyabiziga aribo bahita bagirwaho ingaruka n'ibi biciro, ingo nazo zishobora gukomeza guhura n'izamuka ry'ibiciro ry'ibindi bicuruzwa birimo ibiribwa, kuko ibigo by'ubucuruzi bishobora kongera ibiciro kugira ngo byishyure ikiguzi cyiyongereye mu gutwara ibicuruzwa. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye. Izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru zibafasha kugira ishusho y'umunsi. Mwibuke ko twari turimo turareba ukuntu ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byongeye kugera ku madolari 100 ku kagunguru kamwe ka peteroli katatunganyije. Hanyuma reka tubagire no ku yindi nkuru. Turacyari hano mu Rwanda. Abazwi nk'abapasiteri n'abashumba bamaze gucuruza abanyarwanda 73. Amakuru nk'aya turayasanga ku kinyamakuru Ukweli Times kivuga ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda batangaje ko mu bugenzuzi rwakoze rwasanze hari abantu bita abapasiteri cyangwa se abashumba mu madini n'amatorero akorera mu Rwanda bagira uruhare mu gucuruza abanyarwanda babajyana mu mahanga, babizeza kubona akazi cyangwa ubuzima bwiza. Urwo rwego rwatangaje ko hamaze kubarurwa abanyarwanda 73 mu mahanga mu buryo bagiye mu mahanga mu buryo bukekwa ko ari icuruzwa ry'abantu, ndetse 28 muri bo bataragarurwa kandi bakaba barashutswe n'abiyita abakozi b'Imana. Ibi byatangajwe kuri uyu wa 23 Nyakanga 2026 imbere y'abasenateri bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubumwe bw'abanyarwanda n'umutekano, mu kiganiro Minisiteri y'Ubutabera yagiranaga nabo ku bijyanye n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwasinyanye n'ibindi bihugu agamije gukumira icuruzwa ry'abantu. Uru rwego rw'abinjira n'abasohoka rwavuze ko mu mpamvu zituma abanyarwanda bakomeza kwisanga mu icuruzwa ry'abantu harimo kuba hari bamwe mu bantu baba bizewe n'abaturage barimo n'abiyita abashumba b'amatorero, ariko nyuma bikagaragara ko bamwe muri bo bagira uruhare mu kubashora muri ibyo bikorwa. Hatanzwe urugero rw'abantu benshi badakoresha inzira zisanzwe zo gusohoka igihugu, ahubwo bagakoresha iz'ubutaka, bavuga ko bagiye gusura abo bafitanye amasano. Uru rwego rwavuze ko umuntu ugeze mu maboko y'abacuruza abantu akomeza guhererekanwa mu bihugu bitandukanye kugeza agejejwe ku kibuga cy'indege mu bihugu bituranye n'u Rwanda, aho akomeza koherezwa mu gihugu aba agenewe gucururizwamo. Rugaragaza ko bamwe mu bishora muri ubu bucuruzi babiterwa n'inyungu nyinshi babikuramo, ku buryo hari ababubonamo uburyo bwo gukira vuba. Rwatangaje ko abantu 45 bagaruwe mu mwaka wa 2025 bavuye mu gace ka Masaka muri Uganda, bakaba bari bagiye gucuruzwa. Muri abo bantu umwe yasabwaga kwishyura amadolari y'abanyamerika 8,500 angana na miliyoni 12.4 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yemererwe kujya mu bihugu byo muri Aziya anyuze muri Uganda. Uru rwego ruvuga ko bamwe mu biyita abashumba b'amatorero baba bafite izina ryiza mu baturage kandi bakizerwa n'abaturage.
ariko hakagaragara ko hari abakoresha icyo cyizere mu kujyana urubyiruko mu bikorwa byo gucuruza abantu. Bagaragaje kandi ko hari abantu 28 bajyanywe gucuruzwa muri Korea y'Amajyepfo n'umushumba w'itorero rikorera mu Rwanda, aho guverinoma y'u Rwanda ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo batahuke. Bagaragaje ko ikindi kibazo gihangayikishije ari uko hari urubyiruko ruba rwaragaruwe mu Rwanda nyuma yo gukurwa mu icuruzwa ry'abantu mu mahanga, ariko rukongera kugaragaza ko rufite ubushake bwo gusubirayo ndetse rukagera ku nzego zibishinzwe rusaba ko rwasubizwa ibyangombwa kugira ngo rujye muri ibyo bihugu rwakuwemo. Urwo rwego ruvuga ko zimwe mu mpamvu zituma ibi bikomeza kubaho ari uko hari abavandimwe babo baba muri ibyo bihugu baba babatumaho ngo bagaruke nyamara bakiri mu bihe bigoye cyangwa se bakomeje gucuruzwa. Uru rwego rwasabye ababyeyi gukurikirana aho abana babo bari n'imirimo bakora iyo bageze mu mahanga, kandi ko hari umubare munini w'urubyiruko rukoreshwa imirimo y'agahato mu bihugu bituranye n'u Rwanda, aho bamwe baba badafite amakuru ahagije yo kumenya ko bari mu bikorwa byo gucuruzwa cyangwa uburyo bwo gutabaza. Iyi ni inkwaku zikurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Igicumbi banze gushyingura se kubera ikibazo cy'uwo yatije ubutaka akabwiyandikaho. Abaturage bo mu murenge wa Nyamiyaga, akarere ka Gicumbi, batunguwe no kubona umurambo witwa Kayumba Nyamugenda usigaye hasi nyuma y'uko umuhango wo kumushyingura uhagaze bitewe n'amakimbirane yavutse mu muryango. Ibi byabaye kuri uyu wa kane tariki 23 Nyakanga 2020. Abatangabuhamya babwiye iki kinyamakuru turi gusoma iyi nkuru cyitwa Ukweli Times ko umurambo w'uyu mugabo wari wagejejwe ku irimbi rya Mataba riherereye mu murenge wa Nyamiyaga washyingurwe, ariko aza kuhamara amasaha arenga 5 atarashyingurwa. Nyuma y'uko bamwe mu bana be babyanze kugira ngo babanze bakemura ikibazo cy'ubutaka bwa se, bavuga ko bwigaruriwe n'uwari warabutijwe kugira ngo babone icyo bazagabana nyuma yo kumushyingura. Bitewe n'ayo makimbirane, umurambo wa nyakwigendera wamaze amasaha arenga 5 uri mu muhanda, ubwo hari hategerejwe igisubizo cy'icyo kibazo. Abari baje gutabara no gushyingura bavuze ko byabayoye, ndetse bamwe muri bo bahitamo kwitahira nyuma y'uko impande zombi zirebwa n'icyo kibazo zinaniwe kumvikana ku kuntu cyakemuka. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwahise bwinjira muri iki kibazo busaba umuryango wa nyakwigendera kujyana umurambo mu bitaro kugira ngo ubungwabungwe mu gihe hagishakishwa umuti w'iki kibazo cyateje amakimbirane ashingiye ku mitungo. Iyi ni inkwaku zikurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Mu Rwanda ntitwari twahava, turacyahari. Umusore afunzwe by'agateganyo kubera amagambo yabwiye mushiki we. Ikinyamakuru Umuseke Kadomo Rwa cyanditse inkuru ivuga ko Nyanza, urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo umusore uregwa kubwira mushiki we ko yamwica akamujugunya mu musarani. Ubushinjacyaha buvuga ko umusore witwa Eulade Ndikumana w'imyaka 31 wo mu mudugudu wa Gatunguru mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza aregwa icyaha cy'ibikangisho. Uriya musore ngo yabwiye mushiki we ko yamwica akamujugunya mu musarani. Amaze kujya mu murima wa mushiki we amutemera igitoki, maze asanga inkono y'ibishyimbo bitetswe n'uriya mushiki we ku ziko arabimena, ndetse niyo nkono arayimena akoresheje agafuni yari afite. Ubushinjacyaha buvuga ko Eulade Ndikumana yashatse kwicisha mushiki we agafuni yakoresheje amena inkono, hanyuma mushiki we yakizwa n'amaguru yirukira mu nzu, ndetse anatabaza abaturanyi baramutabara. Ubushinjacyaha bwasabiye uriya musore wabonanaga ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mu gihe iperereza rikomeje. Ndabisabaga bushingiye ko uriya musore yamaze umwaka afunzwe, nabwo kandi aregwa gukangisha mushiki we kuzamwica. Ubushinjacyaha bwagize buti bapfa ko nyina ubabyara yabahaye 8, maze uyu musore Eulade uwo akawugurisha agashaka ko isambu mushiki we yahawe nayo yayitwara kugira ngo yigurishe. Eulade Ndikumana imbere y'ubucamanza yavuze ko yavuye ku kazi agasanga mushiki we arwana na nyina akabakiza, maze mushiki we nawe agashaka kumukubita. Nawe agira umujinya amena inkono yari atetseho ibishyimbo. Ageze ku gitoki ashinjwa gutema, yavuze ko yagitemye bitewe n'uko cyari cyanetse kiri gupfa ubusa mu murima. Binumvikana ko amafaranga azaha mushiki we amafaranga azaha mushiki we nyuma yaje gufungurwa ko atigeze ayamwishyura. Ndikumana Eulade yavuze ariya magambo aregwa ko yavuze ko azica mushiki we akamujugunya mu musarani ko ntayo yavuze, ngo ni uburyo bwo kuremereza ibyaha, wagasaba ko yakurikiranwa adafunze. Urukiko rwariherereye rusesengura imyitwarire y'impande zombi n'ibisobanuro by'impande zombi no kwisobanura kugiye gutandukanye, rufata icyemezo ko uriya musore agomba gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu igororero mu gihe cy'iminsi 30 kuko hari impamvu zikomeye zituma ukekwaho ibyaha aregwa.
uriya musore rero akaba afungiye mu igororero rya Huye. Byumvise ko amagambo burya tuvuga nayo dukoraho. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Muri Iran ijisho rihorerwa irindi, Amerika na Iran byakamejeje. Inkuru dusanga ku gihe iravuga ko Iran yatangaje ko izihorera bikomeye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaba ibitero ku bikorwa remezo byayo nyuma y'uko Perezida Donald Trump akangishije gusenya ibiraro n'ingomero zitanga amashanyarazi muri icyo gihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko igihugu cye kitazarebera mu gihe cyaba kigaguye igitero, ashimangira ko amahame yacyo y'ubwirinzi ashingiye ku kwihorera mu gihe gitewe. Yagize ati amahame yacu y'ubwirinzi arasobanutse, ijisho rihorerwa irindi. Igitero cyose kizagabwa kuri Iran harimo n'ikizibasira ibikorwa remezo byacu kizakurikirwa no kwihorera gukomeye. Ingabo za Iran nazo zaburiye ku iterabwoba Amerika ikomeje gushyiraho ishobora gutuma intambara yaguka ikarenga akarere k'iburasirazuba bwo hagati. Uguterana amagambo kwiyongereye nyuma y'uko imirwano yongeye kubura ku wa 7 Nyakanga 2026. Urumva ko haciyemo iminsi bongeye kurwana. Iran yongeye gukumira ingendo z'ubwato mu muhora wa Hormuz, inzira y'ingenzi inyuramo igice kinini cy'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa ku isi. Trump yatangaje ko igihe cyose Iran izarasa ku bwato bunyura muri Hormuz, Amerika izajya isenya ikiraro cyangwa urugomero rw'amashanyarazi muri Iran, harimo ndetse ibiri hafi cyangwa imbere mu murwa mukuru Tehran. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Ibi byaba byo bizarangira gute? Ni nabi cyangwa ni neza? Simbizi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Ibi ni byasohotse mu binyamakuru bigufasha kugira ishusho y'umunsi. Abahuti barasiye ubwato bubiri mu nyanja itukura. Umutwe witwaje intwaro w'abahuti ufite icyicaro muri Yemen watangaje ko bagabye igitero ku bwato bubiri bwanyuraga mu nyanja itukura bwari buvanye ibikomoka kuri peteroli muri Arabie Saoudite. Iki gitero gica amarenga ko inzira ikomeye inyuzwamo ibikomoka kuri peteroli ishobora gufungwa nyuma y'umuhora wa Hormuz mu gihe Iran ikomeje kurasana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahuti bashyigikiwe na leta ya Iran batangaje ko bifashishije misile na drone mu kugaba igitero kuri ubu bwato burimo ubwitwa Incendiaire na Layla bwerekezaga mu muhora wa Bab el-Mandeb. Byagaragaye ko ubu bwato bw'Abashinwa bwari bwikoreye utugunguru miliyoni 4 tw'ibikomoka kuri peteroli bwarashwe kuri uyu wa 23 Nyakanga 2026. Nyuma y'iki gitero ubundi bwato bwikoreye ibikomoka kuri peteroli bwahinduye inzira bunyuriye kure y'umuhora wa Bab el-Mandeb uhuza inyanja itukura n'inyanja y'Abarabu. Abashinzwe umutekano wo mu mazi bavuga ko ubwato bwa Incendiaire bwatanze impuruza nyuma y'aho abahuti batangaje ko baburasiye hafi y'icyambu cya Jizan muri Arabie Saoudite. Abahuti bari bateguje ko bazafunga inzira y'ubwato bw'ubwikorezi buva muri Arabie Saoudite mu gihe Amerika yarasa ku bikorwa remezo bitanga ingufu muri Iran. Sesenguzi bavuga ko guhungabanya umutekano w'umuhora wa Bab el-Mandeb bishobora gutuma ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byiyongera kurushaho, bikagira ingaruka no ku bindi bicuruzwa. Mu gihe umuhora wa Hormuz unyuramo utugunguru miliyoni 20 tw'ibikomoka kuri peteroli buri munsi, uwa Bab el-Mandeb wo unyuramo miliyoni 6. Iyi mihora yombi ifatiye runini isoko mpuzamahanga. Ingabo za Amerika zikomeje kugaba ibitero kuri Iran mu bice birimo ibirindiro bya gisirikare n'ibikorwa remezo by'ingufu, mu gihe Iran nayo iri kurasa ku birindiro by'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye. Ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Amerika iri guteza ibibazo hariya cyangwa iri kubikemura? Ibihugu birahangayitse. Abahuti bafunze urujya n'uruza rw'amato mu nyanja itukura. Inkuru iri kuri Quail Times iravuga ko umutekano muke mu nyanja itukura ukomeje kwiyongera nyuma y'uko umutwe w'abahuti wo muri Yemen ukomeje gutera ubwoba amato atwara ibicuruzwa. Ibintu byatumye bamwe mu batwara amato bahindura inzira ndetse n'abandi bagashyiraho ingamba zikomeye zo kwirinda. Abahuti batangaje ko bashyizeho amabariyeri ku mato amwe n'amwe anyura muri iyi nzira, cyane cyane afitanye isano n'ibihugu bivuga ko bishyigikiraho batavuga rumwe nabo. Ibi byatumye amwe mu mato atwara peteroli n'ibindi bicuruzwa ahindurira icyerekezo cyangwa agahitamo gukoresha izindi nzira kugira ngo yirinde ibitero bishobora kuyagabwaho. Iyi nzira yo mu nyanja itukura ni imwe mu nzira zikomeye ku isi mu gutwara ibicuruzwa kuko ihuza Aziya n'Uburayi binyuze muri kanari ya Suez. Ihungabana ryayo rishobora gutuma ibicuruzwa bitinda kugera ku masoko ndetse bikongera ikiguzi cyo gutwara ibintu ku rwego mpuzamahanga. Mu rwego rwo guhangana n'ibi bibazo, abatwara amato bamwe batangiye gukoresha abarinzi bitwaje intwaro ndetse no kongera ingamba z'umutekano ku mato yabo. Amakuru ya Marine Traffic agaragaza ko hari amato menshi ari muri ako gace afite abarinzi bafite intwaro kugira ngo birinde ibitero by'abahuti.
abasesenguzi bavuga ko ikibazo gikomeje gukomera kuko amato menshi aba atwaye imizigo myinshi ku buryo igitero ku bwato bumwe gishobora guteza igihombo gikomeye ndetse kigahungabanya urujya n'uruza rw'ubucuruzi ku isi. Ihungabana rishobora kugira ingaruka ku biciro by'ingufu kuko ibicuruzwa byinshi by'ibikomoka kuri peteroli binyuzwa muri iyi nzira mbere yo kugera mu bindi bice bitandukanye by'isi. Hafi 15% by'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli bigurishwa ku isi bica mu nyanja itukura ihuza inyanja ya Mediterane n'ikigobe cya Aden binyuze mu nzira ebyiri z'ingenzi: umuyoboro wa Suez mu Misiri n'umuhora wa Bab el Mandab uri hagati ya Yemen n'ihembe rya Afurika. Inyanja itukura yabaye inzira y'ingenzi yo kohereza peteroli ya Arabia Saudite hanze y'igihugu nyuma y'uko intambara yahuje Amerika, Israel na Iran itumye umuhora wa Hormuz udakoreshwa uko bikwiriye, bikagabanya cyane itwarwa rya peteroli na gaze biva mu kigobe cy'Abarabu. Iyi ni inkwaku zikurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Urumva ko nyuma y'aho Abahuti batangiye kugabira ibitero ku mato, ni nako natwe twese dukomeje kugira ubwoba kuko ibiciro bizakomeza kugenda bizamuka. Ariko bari abarwaniye intambara, natwe buriya ni bande bari kuyibabariramo cyane. Iyi ni inkwaku zikurikiye. Mu nkuru zidasanzwe, umugabo yahanutse mu igorofa ntiyapfa, uwasanze hasi aba ari we uhasiga ubuzima. Ikinyamakuru Umuryango Akadomo Rwa kiravuga ko mu mujyi wa Nagoya mu Buyapani bari mu gahinda gakomeye kuko hari umukobwa w'imyaka 23 witwa Hula Inaba wapfuye mu buryo bubabaje nyuma y'uko umugabo ahanutse ku nyubako y'amagorofa 12 akamugwaho ari kwigendera mu muhanda. Iyi mpanuka idasanzwe yabereye mu gace kazwi cyane nka Sakae, ahantu huzuye amaduka, amaresitora n'amazu menshi y'imyidagaduro. Iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa 7 z'ijoro, bikaba byarabaye ku itariki ya 19 Nyakanga 2026 ubwo Inaba yari ari kugendana n'inshuti ye mu muhanda wo muri ako gace mu buryo butunguranye. Umugabo witwa Shinsei Taguchi w'imyaka 29 abaraguye avuye hejuru ku nyubako ndende maze amugwaho. Ko kugwaho uri hasi ko urumva n'ibiro by'umuntu nyine biba ari byinshi. Abantu rero hafi bahise batabaza inzego z'umutekano, maze bombi bajyanwa kwa muganga kugira ngo bahabwe ubufasha bwihutirwa. Nubwo Hula Inaba yajyanywe kwa muganga ari muzima, ibikomere yagize byaje kumugiraho ingaruka zikomeye. Abaganga bemeje ko yapfuye nyuma y'amasaha make azize guhungabana gukomeye no kuviramo imbere. Yapfuye ahagana saa 11:30 za mu gitondo, nyuma y'amasaha agera kuri 4:30 impanuka ibaye. Icyakora amakuru ahari avuga ko inshuti ye bari kumwe yo nta bikomere yagize. Ku rundi ruhande, Shinsei Taguchi waguye avuye kuri iyo nyubako we yararokotse nubwo yakomeretse bikomeye. Abaganga batangaje ko akiri muri koma, atabasha kuvugana n'abantu kandi ko ubuzima bwe buri mu kaga. Kuba yaraguye rero avuye ku igorofa rya 12 ariko akabasha kurokoka, uwo yagwiriye akaba yarapfuye, byatumye iyi nkuru rwose ikurura abantu benshi, harimo n'inkwakuzi natwe turi kubibasomera. Inzego z'umutekano zo mu Buyapani zatangiye iperereza kugira ngo zimenye uko iyo mpanuka yabaye. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba Taguchi yaba yaraguye kubw'impanuka cyangwa niba hari ikindi kintu cyabimuteye. Abapolisi ntibaramenya neza igorofa y'inyubako yari avuyeho ndetse n'impamvu yari muri iyo nyubako ndetse n'ibyo yari arimo arakoramo. Icyakora amakuru ava kuri Japan News avuga ko Taguchi atari atuye aho ngaho kandi ko atakundaga kuhaza. Ibintu byatumye rero abashinzwe iperereza bibaza impamvu yaba yaraje aho ngaho kandi hakaba hari na nijoro. Ibyo n'ibindi bizakomeza kugenda bikorwaho iperereza. Iyo karitsiye isanzwe irimo amaduka menshi n'ahantu ho kwidagadurira. Gusa abantu bari bari aho bavuga ko inzego z'ubutabazi zahise zihagera rwose, hanyuma iyi gahunda zikagenda neza. Nubwo iperereza rigikomeje, ubuyobozi bw'Ubuyapani buracyashaka kumenya niba ari impanuka isanzwe cyangwa niba hari ikindi kintu cyihishe inyuma y'uko kugwa kwa Taguchi. Kugeza ubu ikizwi ni uko umuntu umwe yatakaje ubuzima mu buryo bubabaje, mu gihe undi wabaye nyirabayazana akirimo ararwana n'ubuzima aho mu bitaro mu Buyapani. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Bamwe bapfuye abandi barahungishwa. Inkongi zikomeje kugira Uburayi, iPhone igiriye ibivuzo. Iyi ni inkuru y'Igihe Akadomo.com. Inkongi zimaze iminsi zibasiye ibice bitandukanye bya Canada kubera ibihe by'ubushyuhe isi irimo, zadukiriye n'Uburayi by'umwihariko bw'amajyepfo. Bamwe barapfa abandi barahungishwa. Izo nkongi zishe abantu 3 bari mu bikorwa byo kuzimya mu Bufaransa, Ubutaliyani na Espanye. Ubushyuhe bwo ku kirwa cya Sicile mu majyepfo y'Ubutaliyani bwarenze ikigero cy'ubushyuhe cya 40 degrees Celsius, mu gihe imiyaga ishyushye yakomeje gukongeza inkongi zimaze iminsi myinshi zibasiye ako gace. Abarwanya inkongi, abashinzwe kurinda amashyamba n'abakozi bashinzwe ubutabazi bagera ku 6,000 boherejwe kugira ngo bahangane n'izo nkongi bifashishije indege zimya inkongi zifashishije amazi. Inkongi 50 zikomeje guca ibintu muri ako gace. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu Butaliyani Matteo
yavuze ko umwe mu bashinzwe kurwanya inkongi yapfuye nyuma yo kugira ikibazo ubwo yari arimo arwanya inkongi mu karere ka Calabria gahana imbibi na Sicily. Naho hamaze kubarurwa inkongi zirenga 160. Inzego z'ubuyobozi zivuga ko izi nkongi zatewe nkana n'abantu bafite imigambi myinshi. Yavuze ko bamwe mu baziteje batafataga ibitambaro byashyizwemo ibintu byaka bakabihambira ku mirizo y'injangwe no ku mihanda kugira ngo zikwirakwize izo nkongi. Ni ukuvuga ngo bamwe mu baziteje bafataga ibitambaro byashyizwemo ibintu byaka bakabihambira ku mirizo y'injangwe hanyuma zigakwirakwiza iyo nkongi. Mu Bufaransa ho abantu babiri barwanya inkongi naho barapfuye kuwa kabiri ngo barwanyaga inkongi yari yadutse hafi y'ikibuga cy'indege cya Bordeaux. Inkongi ebyiri zikomeye zatumye abantu babarirwa mu bihumbi bahunga ingo zabo mu majyepfo ashyira iburengerazuba bw'Ubufaransa. Imwe muri zo yibasiye ubuso burenga hegitari 400 mu gace nyaburanga ka Arcachon-Bassin hafi ya Bordeaux. Arcachon-Bassin hafi ya Bordeaux. Ubuyobozi bwavuze ko abantu 700 bavuye mu ngo zabo muri komine ya Le Porche mu gihe ibyo byakozwe mu rwego rwo kwirinda. Mu gihe abari barenga 3,000 bari mu nkambi z'ubukerarugendo nabo bimuriwe ahandi. Iyi nkongi yibasiye imisozi iteye amashyamba mu gace ko mu majyepfo y'Ubufaransa ituma abantu barirwa mu magana bava mu ngo zabo kandi yangiza ubuso bwinshi. Iyi nkongi yatangiye kuwa kabiri mu gace ka Var ikwirakwira ku muvuduko wo hejuru. Yatumye abantu bagera kuri 400 bahungishwa inangiza hegitari 2,550. Abashinzwe kuzimya inkongi hafi 1,000 n'indege zabugenewe zitera amazi zarakoreshejwe mu kugenzura iyo nkongi muri utwo duce two ku nkombe y'inyanja ya Mediterane hagati ya Marseille na Nice. Muri rusange abantu 4,600 bamaze guhungishwa mu gihe perefe wa Gironde Sophie Broca yasabye abandi babarirwa mu magana kuva mu byabo. Muri Espagne kuwa gatanu abayobozi bategetse ko abaturage bo mu duce dutandukanye dukikije umujyi wa Toledo uherereye ku birometero 75 uvuye mu murwa mukuru wa Madrid bahungishwa nyuma y'uko inkongi y'umuriro naho n'ubundi muri icyo gihugu ikomereye kandi ikaba yari yegereye ingo zabo. Ubutumwa bw'ubutabazi bwoherejwe abaturage kuri telefone bamenyesha iby'iyo nkongi mu gihe imihanda minini myinshi yafunzwe. Inzego z'ubutabazi zavuze ko bitewe n'uburyo inkongi zakomezaga kwiyongera abaturage bo mu midugudu 3 bategetswe guhunga, abandi basabwe kuguma mu ngo zabo bagafunga inzugi n'amadirishya kugeza igihe bazahabwa andi mabwiriza. Iyo nkongi nshya yakomeje gukwirakwira mu gihe abazizimya babarirwa mu magana bari bakomeje guhangana n'indi nkongi ikomeye yangije hegitari 32,000 mu birometero 100 ujya mu majyaruguru ya Madrid. Ikigo cy'Uburayi gishinzwe amakuru ku nkongi z'amashyamba cyatangaje ko muri 2025 muri Espagne inkongi zangije ubuso burenga hegitari 393. Imibare itarigeze ibaho muri iki gihugu. Inkongi Burayi zimeze nabi. Abarwanya inkongi nuko baba bambaye kandi no kuri nabo hari abapfuye kubera kurwanya iyi nkongi. Ni ibibazo bikomeye. Uburayi kabisa n'ubwo gusenya. Iyi ni inkwakuzi ugikurikiye. Izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Uburusiya burasaba Amerika guha Ukraine intwaro. Ikinyamakuru umuryango akadomo rwayo kiravuga ko mu gihe intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ikomeje gukaza umurego umunsi ku wundi, Moscow ubutegetsi bw'Uburusiya irasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guha Ukraine intwaro. Ibi ni bimwe mu byaganiriweho mu nama yahuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'Uburusiya na Amerika ku ruhande rw'inama y'akarere ka Aziya bari bitabiriye. Ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yabwiye mugenzi we wa Amerika Marco Rubio ko Moscow ishyigikiye inzira y'ibiganiro bigamije kurangiza iyi ntambara Uburusiya bwatangije muri Ukraine ubu ikaba igeze mu mwaka wa 5. Hagati aho Perezida Donald Trump wa Amerika yagabanyije cyane inkunga ya gisirikare Amerika yavuga Kiev mu gihe ashaka uburyo intambara yarangira. Kugeza ubu inkunga nyinshi zisigaye zinyuzwa mu bihugu by'Uburayi, ibintu Minisitiri Lavrov avuga ko bishobora guteza umutekano muke. Aganira n'ibinyamakuru imanira muri Philippines, Marco Rubio yatangaje birambuye ibyo baganiriyeho, ariko yavuze ko Amerika yiteguye kugira uruhare rugaragara mu gushaka umuti w'intambara. Yongeyeho ko kugera ku masezerano y'amahoro bizasaba imbaraga n'ubwitange. Muri icyo gihe impande zombi zikomeje kugabana ibitero. Mu ijoro ryakeye buri ruhande rwavuze ko rwaburije mu bitero by'urundi. Igisirikare cya Ukraine kivuga ko Uburusiya bwarashe iki gihugu bukoresheje misile z'ubwoko butandukanye hamwe na drone 168 kandi ko muri zo 154 zarashwe hasi cyangwa zisenyerwa mu kirere. Ku ruhande rwabwo Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko yarashe hasi
drone 223 za Ukraine mu turere 17 tw'Uburusiya harimo no muri Crimea yigaruriye ndetse no hejuru y'inyanja ya Azov. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye izindi nkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Amerika iri gukora iperereza ku ruhare rw'Uburusiya mu bitero bya Iran byibasiye CIA. Ikinyamakuru Umuryango Akadomo Rwa kiravuga ko amakuru ari gukurikiranwa n'inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaragaza ko hari impungenge z'uko Uburusiya bushobora kuba bwarafashije Iran mu bitero bya drone byagabwe ku bigo bifitanye isano n'urwego rw'ubutasi bwa Amerika CIA mu burasirazuba bwo hagati. Abantu bafite amakuru ku iperereza ariko basabye batatangazwa amazina yabo kubera uburemere bw'iki kibazo, bavuga ko kugeza ubu nta mwanzuro wa nyuma urafatwa ku ruhare rwa Moscow. Icyakora bavuga ko uburyo ibitero byateguwe n'ukuntu drone zageze ku ntego zazo byatumye havuka amakenga ko ari ubufasha bw'ikoranabuhanga cyangwa amakuru y'ubutasi Iran yaba yarabonye. Raporo zitandukanye zagaragajwe n'itangazamakuru mpuzamahanga ririmo Reuters zivuga ko bamwe mu bayobozi ba Amerika bakeka ko Uburusiya bushobora guha amakuru Iran bukayiha amakuru y'ahantu hagomba kwibasirwa ndetse n'ubundi bufasha mu gutegura ibyo bitero. Ibitero bivuga byabaye muri 2026 byibasira ibice bibiri bifitanye isano na CIA birimo ibiro biri muri ambasade ya Amerika Riyadh muri Arabie Saoudite n'ikindi kigo kiri mu burasirazuba bwa Iran. Hari inyandiko y'ibanga yateguwe n'urwego rw'ubutasi bwo mu bihugu by'uburengerazuba ivuga ko bishoboka cyane ko Uburusiya bwagize uruhare mu gufasha gutoranya ibigo byagombaga kwibasirwa. Cyakora nta rwego rwemewe ruratangaza ku mugaragaro ayo makuru. Abayobozi babiri bo mu bihugu by'uburengerazuba bakorera mu burasirazuba bwo hagati bavuga ko ibimenyetso byakusanyijwe byerekana ko igitero cyagabwe muri Arabie Saoudite hakoreshejwe drone ebyiri zo mu bwoko bwa Shahed bivuga ko zari zongerewe ubushobozi hifashishijwe ikoranabuhanga rifitanye isano n'Uburusiya. Nk'uko ayo makuru abivuga, mabone ya mbere yangije uruzitiro rw'inyuma rwa ambasade, indi ikurikiraho inyura mu mwanya muri uwo mwanya iyo ngiyo yashenye hanyuma iraturika igezemo imbere. Nubwo habaye ibyangiritse ku nyubako nta muntu hasize ubuzima cyangwa ngo akomereka. Nubwo Uburusiya na Iran bisanzwe bifitanye umubano wa gisirikare n'umutekano umaze imyaka, amakuru y'uko Moscow yaba yarafashije mu gutanga amakuru y'ibanga mu bikorwa bya CIA akomeje guteza impaka, cyane cyane mu gihe Amerika ikomeje guhangana n'ingaruka z'amakimbirane ari muri aka karere. Izi mpungenge zongeye gukomera nyuma y'ibindi bitero byagabwe ku biniriro by'ingabo za Amerika biri muri Jordani, aho misile zarashwe ku macumbi y'abasirikare bikavuga ko abasirikare babiri bahasize ubuzima. Kugeza ubu iperereza ku ruhare rw'Uburusiya muri ibyo bikorwa riracyakomeje, gusa kugeza ubu nta mwanzuro wanyuma uratangazwa. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangajwe igihe Perezida Maduro azaburanishirizwa. Kuwa gatatu umucamanza wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho itariki y'iburanisha rya Nicolas Maduro wahoze ari perezida wa Venezuela n'umugore we Cilia Flores mu mujyi wa New York, aho bazaburanishirizwa ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge. Aba bombi bamaze igihe bafunzwe kuva mu ntangiriro za Mutarama ubwo ingabo za Amerika zinjiraga muri Venezuela zigafata aba bombi zibasanze mu rugo rwabo i Caracas. Iki gikorwa cyo kubafata cyakozwe nijoro mu buryo budasanzwe, cyashimwe na perezida wa Amerika Donald Trump nk'igikorwa cyihariye cyo gushyiraho amategeko no kuyashyira mu bikorwa kijyanye n'urubanza rw'ibyaha bombi baregwamo mu myaka 6 ishize. Maduro yakomeje kuvuga ko arengana, yiyita imfungwa y'intambara kandi avuga ko ifatwa rye ryari ugushimutwa. Umucamanza Alvin Haranstein yashyizeho itariki ya 1 Kamena 2027 nk'itariki y'iburanisha rya Maduro n'umugore we nyuma y'ubusabe bwatanzwe n'ubushinjacyaha hamwe n'abunganira abaregwa. Haranstein yanateganyije undi muhango w'iburanisha tariki ya 17 Ugushyingo hagamijwe kuganira ku mbogamizi zatanzwe n'uruhare rwunganira abaregwa zirimo no kutemeranya ku buryo bwakoreshejwe mu kubafata no kubajyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicolas Maduro n'uyu nguyu akaba yarahoze ari perezida wa Venezuela. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni nkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Mu makuru y'imikino, CAF yemeje ko AFCON 2027 izitabirwa n'amakipe ya 28. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yemeje ko igikombe cya Afurika AFCON kizava ku makipe 28 kikagera kuri 28 guhera mu irushanwa rya 2027 rizabera hamwe muri Kenya, Tanzania ndetse na Uganda. Perezida wa CAF Patrice Motsepe yatangaje iki cyemezo mu kiganiro n'abanyamakuru aho irushanwa riteganyijwe gukinwa kuva ku wa 19 Kamena kugeza ku wa 17 Nyakanga 2027. Mu buryo bushya bw'irushanwa amakipe 28 azajya agabanywa mu matsinda 7 yagizwe n'amakipe 4. Amakipe 16 niyo azakomeza muri kimwe cya 18 kirangiza
yarangiza ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri muri buri tsinda, hiyongereyeho amakipe abiri ari ku mwanya wa gatatu azaba yitwaye neza kurusha andi. Motsepe yavuze ko kwagura AFCON bigamije guha amahirwe ibihugu byinshi byo kwitabira iri rushanwa no gukomeza guteza imbere umupira w'amaguru muri Afurika. Motsepe yagize ati turashaka ko ibihugu byinshi bya Afurika bihabwa amahirwe yo gukina AFCON no gukomeza guteza imbere umupira w'amaguru ku mugabane. CAF yatangaje kandi ko imikino yo gushaka itike ya AFCON 2027 izakinwa mu bihe bitatu by'ingengabihe ya FIFA, ari byo kuva tariki ya 21 Nzeri kugeza ku ya 6 Ukwakira 2026, kuva tariki ya 9 kugeza ku ya 17 Ugushyingo 2026, ndetse no kuva ku ya 22 kugera ku ya 30 Werurwe 2027. Motsepe yashimye kandi uko amakipe ya Afurika yitwaye mu gikombe cy'isi cya 2026, anagaragaza ko ashyigikiye perezida wa FIFA Gianni Infantino mu matora ateganyijwe y'ubuyobozi bwa FIFA. Motsepe n'uyu nguyu. Iyi ni inkuru zikurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Perezida Donald Trump avuga ko Arabie Saoudite igomba kwemera Israel kugira ngo habeho amasezerano ya nucleaire. Perezida Donald Trump yavuze ko amasezerano hagati y'Amerika na Arabie Saoudite yo gufasha ubwami bwo mu kigobe cy'Abarabu gukora ingufu za nucleaire yaba hari uko Arabie Saoudite yemeye leta ya Israel. Mu butumwa yatangaje ku rubuga rwa Truth Social yagize ati amasezerano ya nucleaire ya gisivile ajyanye gusa n'ikoreshwa ritari rya gisirikare azemezwa, ariko ashingiye ku buryo bwuzuye bwo kuba Arabie Saoudite yemera kwinjira mu masezerano yubashywe cyane kandi yageze ku ntego cyane. Ayo masezerano yagizwemo uruhare na Trump yatumye ibihugu bitanu birimo 4 by'Abarabu byemera Israel. Mbere Arabie Saoudite yavuze ko itazabikora hatabayeho ishingwa rya leta ya Palestine, ariko ibiro bya perezida wa Amerika White House byavuze ko ayo masezerano ya nucleaire azaburizwamo niba Arabie Saoudite itinjiye muri ayo masezerano ya Abraham Accords. Kuri manda ya mbere ya Trump, perezida wa Amerika, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain byashyizwe umukono kuri ya mu masezerano azwi nka Abraham Accords, bituma habaho kubyutsa umubano kwanditse amateka hagati ya Israel n'ibihugu bibiri by'Abarabu ya mbere mu myaka ibarirwa muri za 40 yari ishize. Sudani, Maroc na Kazakhstan nabyo kuva icyo gihe byamaze gusinya amasezerano. Kugeza ubu Arabie Saoudite ntirasubiza kuri ayo magambo ya Trump yavuze nyuma yo kunengwa n'inzobere kuri ayo masezerano. Yatangaje ku wa gatatu ko ashobora guteza ibyago by'uko mu gihe kiri imbere ashobora kubaho kwigwizaho nucleaire muri ako gace gasanzwe gafite umutekano muke. Iyi ni inkuru zikurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Reka dusoreze kuri iyi nkuru idasanzwe ivuga ko kubera ubushyuhe bukabije hakozwe firigo yagenewe abantu. Mu gihe ibihugu bitandukanye ku isi bikomeje guhura n'ubushyuhe bukabije, mu Buyapani hakozwe firigo cyangwa se igisa n'igikoresho kimeze nka firigo ariko kigenewe abantu, aho umuntu ashobora kwinjiramo akamara iminota mike kugira ngo umubiri we ugabanye ubushyuhe. Iki gikoresho cyiswe Do-Hyemo Personal Cooling Booth, ni nk'akuma gato gakonjesha umuntu wese ukinjiyemo. Gashobora gufasha umuntu gukonja mu gihe cy'iminota 10 gusa, ndetse gishobora kurusha ubukonje butangwa n'ibyuma bikonjesha mu nzu. Iyi firigo rero y'abantu ifite uburebure bwa metero 2.1, ikozwe mu byuma bya steel, kandi umuntu ayinjiramo nk'uko umuntu yinjira mu nzu, cyangwa se nk'uko wakwinjira mu kabati. Iki gikoresho cyakorewe mu Buyapani mu gihe isi yose ikomeje guhura n'ubushyuhe, kikaba kije gufasha abantu kubera ko imihindagurikire y'ikirere imeze nabi. Mu mpeshyi ya 2026 ibihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi byagize ubushyuhe budasanzwe. Mu Buyapani ho bwarenze °C 40. Abahanga rero mu by'ikirere bavuga ko imyuka ihumanya ikirere ikomeza kwiyongera, ari nako ubushyuhe ku isi bushobora gukomeza kuzamuka. Mu gihe hari abibanda rero mu kugabanya ibyuka bihumanya ikirere kugira ngo ikibazo cy'ubushyuhe gikemuke mu gihe kirekire, abandi bo batangiye gushaka uburyo bwo gufasha abantu guhangana n'ubushyuhe buriho. Muri ubwo buryo rero nibwo haje igitekerezo cyo gukora firigo igenewe abantu. Iyi nkuru ushobora kuyisanga ku Gihe, ugasoma n'ukuntu iyi firigo ikora, cyangwa se ugahagarika video cyangwa uri kureba kuri YouTube, then ugasoma iyo nkuru mu buryo rwose bukoroheye cyane ko tuba tunari displayinga cyangwa se tuyerekana kuri screen. Dore ukuntu icyo gikoresho kimeze. Nuko iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Amakuru aba ari menshi, ariko tubatoranyirizayo kugira ngo abafashe kugira ishusho y'umunsi. Mwakoze iri kujya ku kazi, akazi uze kugakora neza. Mwakoze iri kujya mu bindi bikorwa bifitiye sosiyete akamaro, rwose nabyo bikore neza. Mwakoze iri gushaka akazi, rwose uyu munsi ukabone, kandi nutanakabona uzasubireyo paka igihe uzakabonera. Nimukore rero nk'inkwakuzi, mwige nk'inkwakuzi, mukore ibyo mukora bibateza imbere mwe n'imiryango yanyu, namwe ubwanyu ku giti cyanyu, ndetse n'igihugu cyanyu.
ubu rero dusoje icyumweru, tuzongera kubonana kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Niba uri inkwakuzi itarakora subscribe, ikora aho hasi kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Usibye inkuru zasohotse mu binyamakuru zizongera kuwa mbere, ariko hari updates zigenda ziba muri weekend nazo tuba dushobora kubagezaho n'ibindi biganiro byiza bibafasha kwiyungura ubumenyi, kumenya ibintu runaka ndetse n'ibindi. Nimuhahe muronke.